Жалпы, Кыргыз елінің сыймығы СНГ жылдызы сыйлығынан иесі. Кыргыз Республикасының эл артисти, легендарлы Юрий Бабковтун кечесіне шақырамыз. Новосибирск шаарында 18 май күні саат 18:00-да Евразия концерттік залы, Дареги Березовая роща, Селезнева көчесі 46. Қатышуучылар ырдайлы кыргыз ырларын долбоорунун мыкты аткаруучулары Алина Балабина, Даниэла Коростылева. Кеченин жаңылыгы Орус куда тасмасынын бет ачар. Бары на высшем уровне будет. Куда им колдап. Алина Балабина. Анда бизе сахнага суу десе сулуу, бою десе бою, ырдагана тим эле окмуш. Анда бизе кол чалуулар менен тосуп алыңыздар. Даниэла сиздер үчүн туулган жер аттуу ырдатат. Вам знакомы, поэтому можете петь вместе с нами.
Özümsüz sayayım yok. Gözüme dair hiçbir sözüm yok. Kanım tutsam kızayım. Kanım bir boy, bir boy, çıkmay boy, yok. Şarkınıma, aldırma, çırpalım. Bahtala bakıp, çırpala bakıp, çöldüm. Gerçekten ovandığına isterim. Şümenin hatayımine suyuşup sürüp, aklına payda olup oturasılar bir şeyler. Havaya uçurdum, ardından havaya çırpındım. Kanımı tutsam kızayım. Bahtını bölüp, şartını bölüp, çıralı bölüp. Şarkıma, aldırma, çırpalım. Bahtına bakıp, çırpala bakıp, çöldüm. Aldırma,
Алина Галиева. Жана силерсиңер. Ушул кол чабууларыңарды өзүңүзгөлөргө бир арнап коюп алачы. Атып чабып өзүңөргө. Ай азаматсың! Жем керек экенсиңер, күч кубат керек экенсиңер, өмүрлүү болуңар. Ерким келіп алам да, берем да. Просим! Азыркы убагында абдан сонур жакчы да мага. Ошону ырдап койсом эле кыздар кат жазып койчу да. Анан баягы орустар айткандагы цыпленок тоже хочет жить. Ырдап коеюн, бул Азербайжан тилинде, анан орус тилине кетет. Гаргардашин. Анакей, вот она,
Тапсырған қолдау беріңіздер, мотивация. Ашықта беріңіз қалайсыз. Анам, біз Санжар міне ақша көтеріп келдіңіз. Бізде қыстар атқа білесіз ғой. Бұл жігітті білесіңер де? Білесіңер? Бұл мен Аяш балам. Десем, анткени ең марқұм жақын досым Рахман Разыковтың күйеуі болмас. Бұрын әйткені қырғыз жолыққанда сұрашса бір туған болып шығады. Мен аны кішіне оңдап қойдым, қырғыз орыс деле сұрашсан туған болып шығады. Айшыдан келгенде жолықтық, консулствода жолығып сөйлескен Айшыдан бір сөзімен аябай күлдім. Сіздер де күліп болушыңыздар керек деп. Айшыдан мұны залға келіптір. Айшыдан білесіздер, Юрий Бабков. Мұны залға келіп, елдегі орыс туғандарға сөйлеу керектен түсінбей қойыптыр. Болғаннан бері бұтымды бересіңер, жетіп тағырдай берейіңдер. Бабков, Алина, Даниэла. Рахмат, қағытсылар. Андыресе Юрий Иванович, сахнаға қайрадан Алинаны шақырып қоялы. Келе ғой Алина қызым. Қызым дегенменен бүгінгі сіздер көре тұрған кино Орыс құда деген кинода кино ойынша менің қызым. Шынына келгенде Аяш қызым. Біздің долборға 14-15 жашына келіп, андан бері мына ырчы болды, актриса, бұға чейін көп киноның ролдарын атқарған, айтып кетейін. Айылдық қыз Аленка. Айылдық келін Аленка. Айылдық келін Аленка. Мына, әкелдіктер. Başka karmanda atlardı, manasta айтты біле осында. Осында біле сүйінші чоң апам егіз көріп деген, башқа ролды атқарған. Андан армақтай бермей, өз ұрдасын. Қол чаптыла. Шағырдың сені.
жүргөнбүз. Демек бүгүнкү ушул кечеде бул ырдабасын болбойт деп ойлойм. Силер да жакшы угуп алыңыздар, колдоп коюңуздар, ырдап туруңуздар. Түгелбай Казаков, Жангыр Төктү. Jangır döktü, geç basıllar, biz gel atı, göl çalmalı, çoldan olur, göz açılmaz, ne kaldığında. Yıllar uçsam kanat buradan canlı gözüm geç basıldan canlı sen destesin
más. Historismo stacas cumbia, nella densità sin nas. Opa, opa, cabuzugia, opa que opa más. Historismo stacas cumbia, nella densità sin nas. Opa, opa, cabuzugia, opa que opa más. Historismo stacas cumbia, nella densità sin nas. Opa, opa, cabuzugia, opa que opa más. Historismo stacas cumbia, nella densità sin nas. Рахмат. Çok rahmat sizin жүрөгүндө убактыбыз биздики чеңелүү азыр дагы берүү болот. Анын алдында мен ушул жерде былтыртан бери колдоп, биринчиден менин досторума баарына ушу тосулганда рахмат айтып, анан сиздин атыңыздардан генеральный консул Айбек мырзаны жана диаспорадан адамдарды чакырып койсом, анан дагы сөзүм бар, анан дагы ырым бар, анан аябай кубанып отурам. Сизге мен илгертен ошо кичинекейинен бери ырларыңызды угуп дайым келгем. Анан былтыр ушу дарманга келгениңизде сиз менен таанышып, ушу 1 жылдан бери сиз менен таанышпыз. Түзмө түскендей. Ошон үчүн сизге чоң рахмат. Былтыр келип дарланып кеттиңиз. Быйыл да келип дагы дарланып, былтыркы келип мындай ушу Новосибирск шаарында эмгектенген биздин мекендештерге, биздин кыргызстандыктарга бир концерт бере албай кеттиңиз эле. Мына быйыл ушул Кудайым буйруп, чогуу мына Новосибирск шаарында биздин мекендештер менен отурабыз. Юрий Ивановичты колдоп, убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн мен аябай кубанычтамын. Юрий Иванович аябай мындай мыйзам чегинде жашаган, тартиптүү биздин кыргыздын алдыңкы атууларынан, кыргыздын уулу, кыргыздын эл артисти, кыргыз элинин эл артисти баягы эстеп отурдум. 2 жыл мурун Маданият министрлиги фонограмманы токтоткула дедилер. Кыргызстанда токтоп калды эле. Ойлодум эле Россияда токтобой калышы мүмкүн деп. Жок, бирок Юрий Иванович биздин министрликтин буйругун дагы так аткарып, бул жерде дагы фонограммасыз ырдап атканыбызга биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Эмгектенген мекендештердин сыйлаганыңыз, сизди дагы сыйлап, бир аз биздин мекендештер дагы баягы сиз келгениңизди билбей калып, мындай чукул болгон үчүн, бирок мен ойлойм, биздин мекендештер баягы келбей калгандар бир аз өкүнүп калышы мүмкүн. Бүгүн аябай сонун болуп атат. Чоң рахмат сизге. Сөздөн пайдаланып, сизге денсаулык каалайбыз. Асел жеңе, келиңиз. Да, Асел жеңебизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Жеңе деген ушундай болсун. Асел жеңени көтүргөнүңүзгө Алисада жатканда Асел жеңе сизге рахмат. Мына Юрий Иванович менен чогуу ушунча мен чынын айтканда азыр мына эки эжекемде чыгып кеттик, көлдөнбүз деп. Аябай чынын айтканда толкунданып турдум. Себеп дегенде мына Юрий Иванович капа болбоңуз, бул орус кыргыз бир тууган дегендей, мына көлдүк орус туугандарыбыз орусча сүйлөйт, кыргызча сүйлөйт да. Эң биздин немебиз ушу. Анан сизге аябай ыраазычылык. Ата-энеңизди унутпай ушул жерде айтып кеттиңиз. Мен деле мына мен да ата-энем өтүп кеткен. Анан сиздин ушул жакшы сөздөрүңүздү айтып, ата-энеңизди эстеп отурганыңызга Кудайым разы болсун. Алла разы болсун. Биз кубанычтабыз. Анан
биздин бул жерде жашап аткан биздин мекендештерге дагы ишиңиздерде ийгиликтер болсун, жакшылыктар болсун, эч кандай мындай үйүңүздөрдө баягы жамандыктар болбой, майрамдар болсун. Ушундай тойлорго, маданий кечелерге, чыгармачылык кечелерге келип, биздин маданиятыбызды көтөргөнгө дайым ушул колдоо көрсөтүп келиңиздер. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Башкы коомчулуктун атынан, башкы коомчулукка убактыңыздар болсо келип, баарлашып, маселелер болсо дайым даярмын сиздер менен. Мына менин жааматым бул жерде чогуу 1 жылдан бери иштеп атабыз. Буюрса дайым даярбыз сиздер менен мындай баарлашып турганга. Жарым коллегаларыбыз бүгүн кечирип коесуздар. Биздин жогорку кеңештен да депутаттарыбыз келип атыптыр, ошолор тосуп алды. Ошол үчүн мындай дайым баарлашып туралы. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Новосибирск шаарында еңбектенип жүргөн мекендештер, алтындагы убактыңыздарды аябастан ушу концертке Юрий Досча сийлемелери, Юрий акабыздын концертине келгениңиздерге чоң ыраазычылык. Юрий ака, сизге узун ден соолук, узун өмүр, ооруган жерге Аллах шифасын берсин. Жеңе сизге дагы рахмат. Ушундай Юрий акабызды колдоп, коштоп, жанында жүргөнүңүзгө. Мына бардыгыңыздарга Алла разы болсун, ушунча келип колдоп бергениңиздерге. Чоң рахмат, кол чап коелу балдарга. Ал эми Нурбек кайда кеткен? Мен айтайын деп аттым элем. Келіп үміт эми биз деле нарындыктардын атынан сизге чоң рахмат айтып коеюн дейм. Ошол баарын сизде ден соолук, сакайып жакшы болуп кеттиңиз ишке. Ким чыга элек? Анда мен азыр айтайын деп аттым элем, урматтуу 19-жылы Асел экөөбүздүн кызыбыз абдан чоң операциядан өттү. Ошол жерде Нурбектер болуп, акимдер, Равшандар, жубайлар менен баары колдоп, Асел менен келген. Ошондон бери колдоп, азырда мен 6-сында жатмакмын, операция болмокмун. Дагы дарыланыш керек. Мына Нурбек жубай экөө мени дарылады 15 күндөн бери. Жакшы болуп калыптырмынбы? Анан азыркы сол чыгып бараткандардын алдында ушул ырды үйдөн сүйлөшүп атып элем, ыр жакшы эле деди. Мен көп жыл мурун ырдагам. Азыр ушул силерге арнап, ушул ырды арнап сиздерге. Андан ары кино болот. 5 мүнөт антракт кылып коелу. 15-ке чыкпай калат да, көрө да карыз болуп калам. 10 мүнөт, 10 мүнөт, могу ырдан кийин. Ошон менен концертибиз жыйынтыкка чыгып баратат. Азыр ушу ырды арнап ырдап коелу. Макулбу? Ушул ырды мен даярдап аткам да баса. Көп жыл мурун даярдап атсам, командамда бир кыз бар болчу, кыргыз кыз. Орусча сүйлөбөй. Аны даярдап атсам эле, даярдасам келип, Ереван, сиз эмне ошол тоолук кыздарды атасыз? Эмне арык кыздар жокпу? Эмне ушундай толстый кыздарды арнайсыз? Мен кара эргени дедим. Тоолук кыз, 2 оосу бар. Горная лань дегендей, аябай фигурасы жакшы дегенге. Ушундай бир хокма болду эле. Сен болгон. Ушул ырды аткарып берели баарыңыздарга. Андан кийин 8 мүнөт кылам. Açapsan armut kızın alıstan kal, Açakta azalıklar kalıp çatkan. Sana çok ükledim bir kara
top jigitler aşıkpız. Hayratın kardiyetken çıktı rondo, acayip aydı üstten düştü toğdo. Ötönüp ketlerden bozulanlar, özüne yakındaşıp bir olganda. Hey dal kız, ay dal kız, doymuş senin eylesine top jigitler aşıkpız. Çaballık kesip senin akıldın, çaballık kılak verdin akıldın. Boşulsan sana şarkın dayarele, koyucu bulup verdim akıldın. Hey dal kız, ay dal kız, doymuş senin eylesine top jigitler aşıkpız. Hey dal kız, ay dal kız, doymuş senin eylesine top jigitler aşıkpız. Сүйінші, Пап, я выхожу замуж. мен үйленген тамдасым. Орыстар маған жаңа düşün. Қайра шығып. Деметпе. Ал орыстардыққа қой қайра. Хотим их Соединить десеңіз. соединить. Екі бала бақытты болсын. А жизнь-то налаживается. Bada 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 bada